aka. Qanchadan qanchaga cheyin? Optom 22'den be. Tişleri qanday yo'q? 2 tiş 4 tiş ha. Urg'achi var bardi? Bardi urg'achi. Qancha bosh bor bu yerda? 10 bosh ha? Ha, 9 bu. 9 bosh 22'den so'rayaptir tuğanlar. Anlamesem başka videolarda qaraylar. Assalomu alaykum YouTube ko'rarmanlar jana men подписчиклерим. Bu videoda qo'ylarning bog'lari bo'lmoqchi. Oldin avval bir like, bir kommentariy yozingizlar. Har bir bosib atgan like'ingiz, kommentariyingiz keyingi video chiqishiga sabab bo'ladi. Şu videonu ötkürбөстөн аяга чейин угуп коюңуз. Сиздерден сураныш туугандар. Болезнь Бехтерова деген оору менен жабыркап келем. 5 жылдан бери алышып келем туугандар. 2 жылдан бeri şu балдакка таянып калдым. Жалгыз уумун туугандар. 2 миллиондай акча каражаты керектелип жатат азыркы учурда. Хумеранг деген укол алышым керек экен айына 2 жолудан. Ошондуктан 2 миллион акча керектелип жатат. Экранда чыккан номерлерге 50 сом болобу, 100 сом болобу колуңуздардан келишинче эксан кылып коюңуздарчы. Сиздерден сураныч Алланын ыраазычылыгы үчүн кармаган орозоңуздар кабыл болсун, ишиңиздерге ийгилик. Assalomu alaykum. 17 ming so'rayapsiz. Tishi qanday? Qo'zi, urg'achi. Aka, qancha so'rayapsiz? Aka, qancha so'rayapsiz? Buni. Ha, oldingizmi? Endi ova qancha oldingiz? 329 ga. Ha, baba qaysiniki? Qo'zi. Buniki. Qo'chqor u babasi? Ha, urg'achi. Tishlari qanday yo'q bor? 6 tishlari. Qancha qaldin dedingiz? Ekon 329 bo'lib qoldi qo'zisimi. Naka qo'zisi. Turg'izib qo'ysiz aka. Qancha ekan ukam bu? 25-30. O qo'zi kimniki? Qo'zimdan jatgan no. Ha, ekotenga ne oladi? Ha, qo'zi varganda erkek urg'achi. Monsi erkek narxini urg'achi. Ha. Tishlari qanday? Tishlari 8 tish. Qancha deding ukam? 30. Aha. 25-30 ha? Aha. Qanchadan ukam? Qanchadan qanchaga cheyin? Optom bu. Optom 25 ne? Tishlari qanday yo'q? 22'den dele satıvat he? Kichine kemit beresin 22'den. Tishlari qanday yo'q? 6 tish 8 tishda. 6 tish 8. 4 tishdan 8 tishga cheyin ha? 4 tish biri var. Qancha bosh? Al 20 kamı var. Ha, al 20. Общий 10'dan aşık var. 10'dan aşık var. Qayerda qolgani? Qolgani ichkerida. Ha, naraqda. Akib ketishdi. Bo'ldi aka. Jetlab. Telefon nomeri aytib qo'ysiz, может qiziqsa. 774 43 43 0034. 0034. Qiziqqanlar bo'lsa, jana kengir ma'lumot olam deganlarga o'sha nomerlarga chalib сөйлөшүп olsаңар bo'ladi tuğanlar. Bardыгыле ургач окшойт а? Ооба, солуктарда. Aha. Qo'zi bu qo'ylar qanchadan ukam? 25'ten. 25'ten 8 ele. Tishlari qanday yo'q bor? 4 tish 6 tishlar ha? Qo'zi var qanday erkek urg'achi? Urg'achi erkek. Erkek urg'achi. Kemi qanday? Biraz levje, yaxshilev. Kemi bor. Bor ha, yaxshilar. Assalomu alaykum aka. Qancha alindi o'zi sotib o'tav? Alindi. Bardile qo'zi bu qo'ylar o'xshaydi ha? Qanchadan alindi? 8 alindi o'zi arg'anday. 8-27'den. Qancha bosh bor? 10 bosh. Tishlari qanday? 4 tish 6 tishlar ha? Qanchadan qanchaga cheyin aka? Optom bu. 20dan 25ga cheyin ha? Tishlari qanday yo'q? 6-8 tishlari. Qancha bosh? Ha. 2 4 6 bosh o'xshaydi. Ha, 5 bosh ekan ha? Bardыгыле эне ала окшойт aka. Qancha alindi o'zi sotib o'tav? Sotib ata. Qanchadan qanchaga cheyin optom bu? Munolar 25 dan, buna 27. Roman 20 ga beradi. Arıgıragın 25, 27, 20 o'shunday ekanda. Qo'zi var qanday yo'q? Eko erkek, eko urg'ach. Eko erkek, eko urg'ach ekan. Tishlari qanday yo'q dediniz? 6 tish. Aha. 6 tish. 8 tish. 6 tish. Pulum ne dedin? 6-8 tishlar ekanda. 25. Şöp, eni ola qancha ekan? 25. Qo'zisi qanday? Urg'achi. Enesini tishichi? 8 tishdan jo'g'ori u. 8 tishdan jo'g'ori deydi tuğanlar. Ava qanchadan qanchaga cheyin aka? Qancha so'rayapsiz? Bardıq eni ola tuğan. Qanchadan qanchaga
чейин. 30-35 ден. Баударычы? Эркек ургачыбы? Экөө ошонуку. Эркек ургач болуш керек, а? Бирөө ургач, бирөө эркек. Бу 35 миң сом, Калганы бирденби? Тиштери кандай болуп калат дедиң? 4 тиш наркы барчы? 4 тиштен 8 тишке чейин экен да. Баудары кандай болуп калат полный? Эркек ургач арабаш, Мынакей туугандар. Шеп канчадан канчага чейин? Баасын айтып койбойсузбу? Ээсин ар жакка карап басып кетип калды туугандар, анда эмесен башка койлорду тартабы? Ээси айткысы келген жок. Туган канчадан канчага чейин? Канчадан туган? Ооба канча? 27, Козусу кандай? Эркек ургачы? Ургач, Тиши кандай? 6дан 8ге өтүп атат. Буучу? 4 тиш, Бунун баасы канча? 27. Экөө тең 27 теңген да. Жакшы. Бу боз, бу эне бала, Канча экен, аке? 30 кеми бар, Тиши кандай? 24кө бербейт атасыз. Тиши кандай болуп калат, тиши? 4 тишпи, 6 тишпи? 6 тиш экен, туугандар. Шеп канчадан канчага чейин? 20дан, Тиштери кандай? Козу тиш, 6 тиш, бооз кысыр. Суайлар, Жакшы. Аба канчадан сурап атасыз? Алыптыр, канчадан алыптыр? 23 тишкө, буучу? Бунубу? Буучу? Бу козусу менен 26. Кана козусу? Тиштери кандай? Мынакей туугандар, козусу. Козусу мощный го, аке. Ургачыбы, эркекпи? Эркек, Энесинин тиши кандай болуп калат? 6 тиш, Канча сурап атасыз? 22. Тиши кандай? 6 тиш, Бооз кысыр? Жакшы. Канчадан экен, аке? 25тен. YouTube'га чыгасың, бала. Тиштери кандай? 2 тиш, 4 тиш. Канча баш бар общий, аке? Бу жерде чоңдор? 5 баш, Бу барчы? Алынды, канчадан алынды? Козу бар, бар эле, Эркектер? Ургачы бар, Канчадан алдым дедиңиз? 13 миңден алдыңыз, Канча баш берди? 8 баш. Канчага алынды? Таксыр. 19 миң. Тиши кандай? Козу, Канчадан канчага чейин, аке? Ассаламу алейкум. Эне ооба 28, Могу 28 болуп калабы? Тиштери кандай болуп калат? 6 тиш, 24, 28. Козусу кандай? Эркек ургачы? Кана бабасы? Мынакей ургач экен. Чекедегинин бабасы. Тиштери кандай болуп калат дедиңиз? 6 тиштер, Канчадан экен, тууган? Оптонбу же ар кандайбы? Ар кандай сыймас. Канчадан канчага чейин? 23төн 23төн? Канча? 15ке. 15тен 23кө чейин экен да. Тиштери кандай болуп калат? Аркылуу 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш. 2 тиштен 6 тишке чейин, Бардыгы ургачы. Кысыр барбы? Же бооз? Кысыр. Жакшы. 4 баш экен, туугандар. Шеп, канча сурап атасыз? Брат. 25ке берилбептир, туугандар. Аке, канча сурап атасыз? 25тен сурап атасыз, Тиши кандай? 2 тиш, 4 тиш, Бооз кысыр? Кысыр бар, Сиздер тишичи, аке? 2 тиш, 4 тиш койлор. Боозбу, кысырбы? Жел салып калды. Бооз экен, Энчик алам деген адам болсо, тарта берсин. Коркпол, аке. Канча булу? 4 койлор. Туган канча экен? 25. Тиши кандай? 2 тиш, Бооз кысыр? Кысыр. Канчадан кен, аке? Канчадан кен? 20дан, Тиштери кандай? 6 тиш, 4 тиш. Бооз кысыр? Кысыр, Туган канча
Qanchadan ekan ukam? 23 dan kemi var tishlari. Ha, 25 dan, ha. Tishlari 6 tish, 2 tish, bo'z qisir. Qisir, ha. Qanchadan bo'ladi tishab? Qaysi qo'y? 7000 dek bo'lishi. Qansini? 6500'ge so'rayapti. 16500 ga 17 veresin. 17 ga baraka deb otasiz. O'zingiz qancha so'rayapsiz? Bozorda 17 so'rayapman men. 17 so'rayapsiz. 5 so'm talashadi hozir. Qanchadan qanchaga chayin? Bering aka, 500 so'mga. Qanchadan qanchaga chayin bu yoqda? Nesi? Bavara. 18 kam var. 18 dan kemi var. Qo'zi bari. Bardi qo'zi, urg'achi var. Urg'ach bari urg'ach. Endi ova qancha taqsir? Yo, buna akam 30 ming so'm, tishi qanday? 500 so'm qo'shib beradi. 4 tishi, bavasichi, erkak urg'achi. Urg'achi. Jana aytdi, aldab. Savdo qancha oldi bozor? 27 ga berilgan jo'q, ha? Keyingi video joylashguncha sog' salomat bo'lingizlar. Kun sayin video solib turishga harakat jasayman. Har bir bosayotgan laykingiz, kommentariyingiz keyingi video chiqishiga sabab bo'ladi, tug'anlar.